Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona eMzansi, ungakhohlwa nje ukuthi usubscribe le channel and uphinde uklike ibell for ama notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma ngoneliswa mchunu esimazi kakhulu ngofikile kuzalo. Sambona ke noneliswa mchunu uthi washiya kuzalo. And uthe mayishiya ke sambona kwamanye amadrama khona la eSouth Africa njengasho isesithopla and iphinde futhi ngibale sona isifisa edlala kuMzansi Magic. Kuso isifisa edlala indawo kabazothini. Sambona impela irole yakhe lapha kwisifisa ukuthi bekuyirole impela evil benenhliziyo embi. Wazwabulala usisi wakhe ngenxa ukuthi befuna indoda yakhe lebi rich. So leyo nto impela ufikile ukhipha statement ngayo ecomplaina ngayo ithi mayihlangana nama-fans akhe in real life anom-accuse ekhuluma indaba zokuthi yena umbulalo uyikiller lento ayenza lapha abanye abantu bayithatha serious because uyasho impela ukuthi even shihambe ema-mall or everywhere la emosothi amane ukuhamba khona abantu bayasho ukuthi umbulalo bethi nangu umbulali nani nani. So keep statement wayibuza naye uthi ahle abantu sebabanjani because bayazi lento esuyenza lapha kusinto enzeka ngempela kusuke ku-actor. So abantu abaningi impela abanokubhizi lokho bekhuluma-ke bethi umbulali nani nani because if uyibuke isifisa usazi uyayibona irole yakhe yena uneliswa mchunu ukuthi akusiyo irole enhle asimjwayele ekuthamarole kanje simjwayele ekuthamarole nje lapha ehlekisela khona but lapha usuyimpela umuntu evil. So ade complaina impela ade trend on social media complaina ngale nto ukuthi abantu abayiyeke uyacetha beyiyeke le ndaba ukuthi mayihlangana nabo bembiza ngombulali because into esuke yenza lapha akusinto esuke yenza ngempela kusuke ku-actor. Bengifuna update ngayo indaba yakhe uneliswa mchunu. Cetha ungakhohlwa nje ukuthi like le video ngithi ke nje danke ngiyabonga.